clear tu te chibai le vekule tuntuma chuan Mizoram Sarkar Directorate of Higher and Technical Education Department waya LDC Provisional Employee Hnaruak dil thei chungchang kan en ho le don ani Hnaruak chungchang kan soi ho ma in Provisional Employee P omzia le ham thatna te a nge na chance regularize dan chungchang te hi hemi video top lama hianin kan soi dona a top thlangin kan lo en theu don nia Directorate of Higher and Technical Education Department waya LDC P Hnaruak zat hi post paruk ania hlo hi 50% of pay level 4 chu cheng sing khat sang ruk zakwale somni thlatin an la dona chuba ka chuanin annual increment 4% of basic salary kha aum don bokani omzia chu kumtin 4% velin hlo an sanjel don tinani chu LDC regular hlo hi pay level 4 cheng sing ni sanga le zanga tanga singriat sang khat le zain carbor vel kha ani thina tuna LDC PE te hianin 50% of pay level 4 hlo an la don ani regularize da nge an ni huna chuan a fullin hlo kha an la thei don ani deal tura thiam na nei ngai te class 12 patchin tan adil thei don ani computer certificate alo bera 6-month course chu DCAMO CCAMO Mizoram Sarkar wai MSCTE Mizoram State Council for Technical Education waya DCAMO CCAMO khatiang certificate zir chuak tan khana dil thei don ni CCC CCC kan ti ho tan khanin adil theilo melani typing speed 30 words per minute thiam angaya Mizoram Middle School standard chintal thiam angai bokani deal tu chu kumsom pariat ainau panglo kumsom thum panga ayu palo ani turani a STSC tan kumnga upper age relaxation oma kumsom li thleng tan adil thei donani selection process anen le thuakila written exam le personal interview mangalak anni donani written exam om photanga chuta ti tha ti chu personal interview ma chhon turin ko anni le donani written exam hun le mun admit card lak cho hun le written exam result te personal interview tu list chu department website ta tar chu athin ani dona department website lam kha kan lo bi chiang thin don nia written exam syllabus an en le ila Higher and Technical Department po hianin tun naya DPNAR ina Group C Common Syllabus asiam tar hian mangtura ngaila syllabus an mantur hi an la ron chop chuak lo deuh hleka kan lo ngai chang don nia syllabus chu etiang hian han ring chinila paper 1 le 2 omanga paper 1 hianin mark zahni apudonani paper 2 po hianin mark zahni tho apunga ti chuanin totalin mark zali apudonani written exam bi khanin paper 1 a GK mark za General English mark somnga essay writing mark som thum English comprehension mark som ni te ani dona paper 1 bi ga khanin paper 2 bi ka simple arithmetic mark za basic computer knowledge mark za ti chuanin paper 2 bi khanin mark za ni apunga total marks mark zali ani donani hei ba ka hianin typing test 30 words per minute om le don boka hei chuan mark apu don lova qualify kha atok mai donani written le typing test atlingte chung zinga ti thazwal te chu personal interview turako anni le dona interview hianin mark za borvel apu don bokani deal dan tur han en leila deal na form hi Directorate of Higher and Technical Education Office Zarkot Aizola Office hun chungin lak chhuat thei ani enga application fee cheng za somnga STSC tan khan om dona general tan chuanin cheng zahni ani thung donani office akal rem chang lo tan po deal na form hi department website dhte.mizoram.gov.in atangin online in download thei ani dona hemi website link hi video description a hianin hemi video description a hianin click mai thein kada a kan lo check out don nia online form download tu tan kan download zwa khanin PDF form kha kan print chua kanga penin kan fill up to mai don ani document thil tel ngai te pakhatna chuanin date of birth proof birth certificate emo HSLC metric pass na certificate emo Aadhaar card xerox copy self attest ngei khangaya panhina chuanin ST tribal certificate self attest xerox copy angai boka pathumna chuanin education certificate class 10 class 12 BA kan tiang chi kha self attest xerox copy angaya
computer certificate xerox copy self attest ngai boka tin experience certificate kan nei ni chuanin thiltel athadon ani self attest ti dan thiam lo te tan document kilsi ruak akhoi emo ol zaw lai bera khanin self attest ti zia kanga ahnuai chi line pakhat vel khaida olanga tuna kan hmuang hianin ahnuai le line pahni na vela khanin bracket chunga iming pum izia kanga chumi chungchia chuanin isign nan don ani iming pum izia na hnuaya khan isign ni signature iti ni date kha izia lang mai don ani dilna form hi tun tha November ni somni le pakhat atangin thale November ni somni pakhat ho tan ni thleng office hun chungin Directorate of Higher and Technical Education Office McDonald Hill Zarkot Aizola thelu turania kan thelu rual hian application fee chengza somnga pektel turani tin kan submit ngai ni ti fiana receipt lak ngai bok turania receipt la tel lo te chu admit card pek chua thei ani don lova chu wang chuanin receipt lak chua ngai ngai turania ti bolo bok turani form thelu theini last date chu kan soitong khanin November ni somni le pakhat tho tan ni tlai darli thleng ani don ani pi chungchang hria tur tele regularization rules then khatte han en ho le ila pakhatna chuanin regularize tur chuan kumsari vel tal pi in an thokna sa turani a chumi zo chuanin an performance the department Hnaruak omdana zerin departmental promotion committee ten an ngai tuale donani kumsahni le somni khan Mizoram sarkar hnuaya master role MR kan ti te chu provisional employee PE tia thak anni tunma MR minimum wage act hnuaya hlo la thin chu PE anni hnuah hian hlo bipa ngai pay structure ran neya thatin hlo siam sakan ni tawani kumtina an hlo puya tanga chutin za apali 4% chu ti pun annual increment siam sak ani to bokani sarkar na thokpa ngai te angin traveling allowance daily allowance le transfer allowance te po an bill thei tawang PE te hian medical allowance za zela 4% za zela pali an hlo to donani PE te hian medical allowance za apali an hlowa andong tel to don boka mei chatan fa pahni an nei thlengin naw nei chol maternity leave chol kar somni le paruk chung an la thei dona mi patan paternity leave ni sari chung lak phal sakan ni boka tin kum khat chungin casual leave nili an la thei don bokani